Ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Iyi ni Bridge Sport, niho ukomeza gukurikira umunsi ku munsi. Aha niho ukomeza gukura amakuru y'imikino agiye atandukanye, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bakunzi ba Rayon Sport muri iyi minsi, abakunzi ba Rayon Sport babayeho neza cyane kubera ko ikipe yabo iri kugenda ibyitwaramo neza ku isoko ry'igura n'igurisha, ndetse ikaba iri kugenda ibona abakinnyi bagiye batandukanye ku mafaranga navuga ngo bitabagoye cyane cyangwa se bitajemo amananiza menshi. Ku bakunzi ba Rayon Sport rero ukwiye guhita wumva ino nkuru kano kanya. Rayon Sport yaraye ibonye igisubizo cy'ibitego mu busatirizi bwayo, kuko yaraye isinyishije umwataka wari umaze iminsi yari mwigeragezwa mu Rwanda. Uyu bamwita Aaron Paul Gomis, yaraye ashyize umukono ku masezerano. Gusa wenda kubakurikiranye ino nkuru neza baje kubona ko yasinye mu buryo budasanzwe, cyangwa se yatangajwe mu buryo iyi Rayon Sport itari isanzwe itangazamo abakinnyi bayo. Aka kanya tugiye kurebera hamwe uko byagenze ndetse nuko byaje kumera kugira ngo uyu mugabo asinyishwe igitaraganya, ndetse akaba yashyize umukono ku masezerano, ndetse turaza kureba amasezerano ye araza kumara igihe kingana gute. Hanyuma tuze gukubitirana none muri mukeba, turebe umugabo witwa Niyonzima Olivier Sefu, amakuru amwerekeza muri Rayon Sport ameze gute, ese amasezerano afite muri Kiyovu Sport no kuba yaza kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport bimeze bite. Hanyuma turaza nanone kunyarukira gatoya mu ikipe ya APR nyuma yo kugera muri kimwe cya kane cya Mapinduzi Cup, nyuma yuko itsinze ikipe ya GQ ibitego 3-1. Iyi ni ikipe yo mu gihugu cya Tanzania, ni mu kirwa cya Zanzibar. Yaje kwitsinda ibitego 3-1, ihita igera muri kimwe cya kane itarakina umukino wa nyuma na Simba kubera ko yasabwaga ibitego. Turaza kureba APR nyuma y'iyi nsinzi iremereye. APR iraza gusubira mu manza. Ese igiye mu manza gukora iki? Ese byagenze bite? Nyuma ya Adil urubanza rwe rutarakemuka, undi mugabo nanone wakoreye APR yayisubije mu manza. Turaza kureba uwari we. Hanyuma mu ikipe ya Kiyovu Sport rurimo rurakinga bane. Ibirego ni byinshi, nyuma y'ibirego iregwa na FIFA, nyuma y'amabaruwa menshi iregwa na FIFA y'abakinnyi igomba kwishyura, ndetse na Ferwafa nayo yamaze gutumiza ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport ngo buze kwisobanura ku birego ifitemo. Umukinnyi witwa Mugunga Yves yamaze kuyirega muri Ferwafa, ndetse n'uwahoze ari perezida wabo Mvukiye Juvenal nawe yamaze kuyirega muri Ferwafa. Ese arayirega iki? Ese harimo ikihe kibazo? Reka duhita tubigarukaho kano kanya mu minota mikeya. Wowe cyo ngusaba ni ugukora subscribe, ubundi ukantiza iminota mikeya ukumva zino nkuru zigiye zitandukanye ziri kuvugwa muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Duhereye cyane muri Murera cyangwa se Gikundiro, ni ikipe y'abafana, ni ikipe y'ubururu n'umweru, ni ikipe ikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mugoroba w'ejo yamaze gusinyisha umwataka witwa Aaron Paul Gomis. Uyu ni umunyasenegal wari wageze mu Rwanda mu cyumweru cyashize, hanyuma aza gukora igerageza mu gihugu cy'u Rwanda, aza kugaragara mu myitozo. Rero mu myitozo yo ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru bakoze imyitozo cyane. Uyu Gomis ngo aza kugaragaza ubushobozi bukomeye cyane hagati mu kibuga ndetse no mu bataka b'imbere. Uyu Gomis yaje kujya mu ikipe ya kabiri, navuga ko ariyo ya kabiri igomba guhangana n'ikipe ya mbere mu myitozo kugira ngo bapime neza ubushobozi bwe. Uyu mugabo rero ngo yaje kugaragaza ubushobozi budasanzwe mbere yuko yaje guhumagiza rwose abadefenseur basanzwe babanzamo mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni Rwatubyaye ndetse na Mitima, aza kugaragaza ubushobozi budasanzwe mbere yo gushyiramo ibitego. Agaragaza skills zikomeye cyane mu gutsinda ibitego. Ahangaha ku mugoroba wo kuri uwo munsi uyu mugabo ngo yatashye arinzwe cyane, bavuga ko babonye imari ishyushye. Bukeye bwaho rero nibwo perezida Uwayezu Jean Fidel yahise ahamagara uno musore, aravuga ati reka dutereke umukono ku masezerano, uzadufasha mu gice cya kabiri cy'iyi sezo igiye kuza, ni mu mikino ya phase retour. Uyu mugabo rero akaba yasinye amezi 6, agomba gufasha ino kipe kwitwara neza, hanyuma byazagenda neza mu mpera z'iyi shampiyona bakaba bamwongerera amasezerano y'igihe kirekire. Hanyuma mu yandi makuru agiye atandukanye mu ikipe ya Rayon Sport harimo umugabo uri kwerekezamo uri ku muryango, navuga ngo uri ku muryango, Niyonzima Olivier Sefu.
nyuma yuko muri Kiyovu bitameze neza, urugamba ni rwose muri Kiyovu, ruri gukinga babiri, inzara, guhembwa byagoranye. Ku munsi w'ejo Kiyovu Sport yatangiye imyitozo ifite abakinnyi bane bonyine, bane babanza mu ikipe ya mbere, abandi bose n'abavuye mu academy. Bivuze ko uyu mugabo ntago yishimiye, ntago ari kubona projet y'igihe kirekire mu ikipe ya Kiyovu Sport. Niyo mpamvu rero amaso yose ari kumwerekezaho avuye mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umugabo bifuza ko yaza kubafasha hagati mu kibuga, agafatanya n'abakinnyi bagiye batandukanye, harimo ba Ruvumbu ndetse n'abakinnyi nka ba Muhire Keve, uyu Olivier Sefu. Kandi nanone ubuyobozi bwa Rayon Sport bukomeje gucungira hafi case y'umugabo bita Kirongozi Richard. Uyu nawe ni umukinnyi ugomba kuva mu ikipe ya Kiyovu Sport yerekezamo hano. Hanyuma nanone ku rundi ruhande Mugunga Yves akaba ari umugabo nawe ufitanye ibibazo n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport. Muri makeya ikipe ya Rayon Sport ishaka gusenya Kiyovu burundu completely, ikayitwara abakinnyi b'inkingi za mwamba bakomeye bakaza gufasha Rayon Sport, dore ko yo iri kubara urugamba rukomeye rwo gutwara igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda ndetse n'igikombe cy'amahoro, ikaba yasohoka ndetse ikagera no mu mikino mpuzamahanga, ikaba yabasha kwitwara neza. Muri Rayon Sport nibyo biri kuvugwamo. Hanyuma mu ikipe ya APR nyuma yo gutsinda GQ ni ikipe yo muri Zanzibar, iyi kipe igikandagira muri kimwe cya kane cya Mapinduzi Cup, hahise hasohoka bombe hano mu Rwanda ivuga ko iyi kipe igomba gusubira mu nkiko. Umugabo wahoze ayikorera, murabyibuka ko nyuma yuko Adil Eladi Mohamed bagiranye urubanza bakajya kwisobanura muri FIFA bikarangira bicecetse, nyuma yaho biza kugaragara ko Adil yaje kujurira, ndetse abakinnyi ba APR bamwe baza kujya gutanga ubuhamya muri FIFA, baza gutanga ubuhamya bw'uburyo Adil yagendaga ngo atakazi. Ibyo ngibyo bitararekeraho, umugabo witwa Masabo Michel, uyu yahoze ari umunyamabanga w'ikipe ya APR, nawe biravugwa ko agiye kwijyana mu nkiko kubera ko bamwirukanye badakurikije amategeko. Nyuma yuko uyu mugabo bamwirukanye, byaje kugaragara ko abanyamategeko basubiye muri dokimaze cyangwa se mu byamurangaga muri aka kazi, basanga ko uyu mugabo yarangije amasezerano mu 2022, ariko akomeza akazi kubera ko batigeze bamwirukana, yakomeje akazi bisanzwe nk'uko yari asanzwe akora. Hanyuma bari gukora amavugurura mu ikipe ya APR, basanga yarengeje amasezerano, bahitamo kumuhagarika. Ariko uyu mugabo yaje gusubira mu madokima ye, asanga hari ibitari ubahirijwe mu bijyanye n'amasezerano ye y'akazi. Niyo mpamvu rero agiye guhita yitabaza abanyamategeko bakamufasha kujya kurega ino kipe. Mwumva rero APR ntago byoroshye, igomba gusubira mu manza ikajya kwisobanura, ikareba uko yava muri bino bibazo by'imanza z'abahoze ari abakozi bayo. Hanyuma mu ikipe ya Kiyovu Sport, nababwiraga ko ejo yatangiye imyitozo ifite abakinnyi bane bonyine babanzamo mu ikipe nkuru. Abakinnyi babanzamo ni abakinnyi nyine, uretse abakinnyi bandi bafashije abo bane gukora imyitozo, ni abana bo mu academy baje gukora imyitozo mu ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma ejo nanone mu ikipe ya Kiyovu Sport, ku munsi w'ejo nibwo uwungirije vice perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport yitabye RIB ajya gusobanura. Yari yarezwe na Mvukiye Juvenal icyaha cyo kumuha sheke itazigamiye. Murabizi ko sheke itazigamiye bayibara mu mpapuro zitemewe n'amategeko. Ni icyaha gikomeye cyane. Rero yagiye kwisobanura, ejo yagiye kwisobanura kuri RIB kubera ko Mvukiye Juvenal yaje guhabwa sheke itazigamiye $61,000, bamwishyura amafaranga arenga muri $200,000 ngo yagiye guza ino kipe mu myaka 3 yari amaze ayiyobora. Yaje kuyiguza miliyoni zirenga 200. Rero mu kumwishyura ku ikubitiro bamwishyuye $61,000, ariko bamuha sheke itazigamiye. Niyo mpamvu rero yihise ajyana ubuyobozi bw'ikipe mu rwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, RIB. Hanyuma nkaho ibyo bidahagije, nanone yaje kujya kurega muri Ferwafa, arega umuyobozi mukuru Ndorimana Jean François Regis, niwe wasigaranye ino kipe ya Kiyovu Sport, niwe
perezida wayo, hanyuma amurega ko isebanya, bivuze ko uyu mugabo nyuma yuko yigeze kuvuga ko Mvukiye Juvenal yagize uruhare mu kuroga ndetse no gutsindisha ikipe ya Kiyovu Sport, gusa ibyo bivuze nta bimenyetso bihari. Uyu Mvukiye Juvenal rero akaba yarakaye cyane, ajya kumurega muri Ferwafa, ndetse avuga ko nibidakemuka muri Ferwafa agomba guhita ajya muri CAF cyangwa se muri FIFA kumuregayo. Bivuze ngo umuriro watse hagati ya Mvukiye Juvenal ndetse n'uwahoze ari umwungiriza we, akaba ari perezida wa Kiyovu Sport nonaha Ndorimana Jean François Regis. Turakomeza dukurikiranira hafi ikibazo cya Kiyovu Sport uko kimeze. Kiyovu Sport ntago yorohewe, bamaze amezi 3 badahembwa abakinnyi ba Kiyovu Sport. Bivuze ko abakinnyi bamaze amezi 3 badahembwa baba bafite ububasha bwo kuba basesa amasezerano bakaba bagira indi kipe bigiramo. Yego biremewe ni mu ikipe ya Kiyovu Sport. Bivuze ko iri mu mazi abira, bishoboka ko ishobora gutakaza abakinnyi bamwe na bamwe b'inkingi za mwamba bashakwa n'andi makipe agiye atandukanye, ndetse n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bukaba budatuje, burumva ko buri kwirukanka mu birego bigiye bitandukanye bagomba gukemura. Kuri uyu wa kane nibwo Ndorimana Jean François Regis araza kwitaba Ferwafa ajye gusobanura ikibazo cy'isebanya. Ni gute yavuze ko umuyobozi wahoze ayobora Kiyovu Sport yagize uruhare mu kuruga ikipe ye bwite. Ahangaha araza kugenda yisobanure avuga aho ayo makuru yayakuye. Turaza gukomeza dukurikiranira hafi tumenye ibisobanuro yatanze bimeze bite, ese byagenze bite. Muri rusange niko turaza gukomeza tukareba uko bimeze. Icyo tugusaba no gukomeza kuza kubana natwe mu nkuru zigiye zitandukanye turakugezaho uyu munsi. Niba ukunzi w'imikino, niba uri umukunzi wa sport, uraza kubikunda cyane. Reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni Bridge Sport ukomeje gukurikira, komeza ugubwe neza muri rusange.